maraatan keenya lammii teenya ta maraatte tachi keessatti waan jiru OBN media ummata miti maal rakko keenya irraa dubbatte nuti Oromoo miti deegaa mangistii miti nuti akkamitti abada takka wahidam nas keessatti rakko tokko malee badii takka malee nama saabuun baane nama hatuun baane ለገንዘቡ ብቻ ነው እንዴ ሰው የሚጨነቀው ለህዝብ አይጨነቅም የኢትዮጵያ ሰው ግን ለምንድን ነው ህዝቡ በቃ ለባለስልጣን ብቻ ነው እንዴ ሰላማዊ ሰልፍ እየወጣ የሚዘፍ ነው የሚሞዝቀው ብዙ ወገኖች ብዙ ወዲቦቻችን ያበዱ ነቅለዋል በቃ ያበደን ሁሉ አብዷል አይምሮ ትክክል የሚሰራ የለም አረባካችሁ ድረሱልን አረባካችሁ ሀገራችን አፈቀድ ልጅ ያለ ሚስት አለን ልጅና ሚስት የታዩ አመት ከሁለት ወሮች እንዴት ነው የምታስቡት አረባካችሁ ድረሱልን mana hidhaa kana keessa waggaa takkaa fi baatii sadii jira riyaad irraa kaasaniiti harki irraa na kaasaniiti haayir na buusanii haayir irraa fuudhanii ni galtan jechuun jidda na fidan sigale kanaafuu namni gartee riyaad bakki irraa galu jiran sanii Suudi Arabiyaadha mootummaa biraatii miti riyaad mootummaa biroo taatee jidda mootummaa biroo hin taane bakki itti lammii san galu jirtus gartee Itoophiyaadha mootummaa fudhachuu jirus Itoophiyaadha kanaafuu nuti baatii torba duraatti viidiyoo waraabaa turre iyyaa turre jidda namni dhufee jidda dhufnee nuti takka mootummaa sina garree ambaasii sina garree rakkoo meeqa maraataa ambara torba jechuun yookaan lakkoofsa torba maraataa na bira maraate kanii fuudhee ambara torba geessee maraataan keenya lammii teenya ta maraatte tachi keessatti waan jiru baay'ee takka dararamu jirraa rakkatu jirraa kana duras liibii kana waraabu turre akkuma yaadata warqaa turtan wallaahi bulchinaarii ta'ee jira baay'ee takka namatti dhaga'ama yaa uummata Oromoo mangistiin qabdu miidiyaan qabdu nuti akkamitti miidiyaadhaaf akkamitti mangistiidhaaf akkamitti biyya kana keessatti dararabda amala takka wayi haadha kiyya yaadne ilmoo kiyya yaadne haadha manaa kiyya yaadne rakkoosaa kiyya oomsee wallaahi uummata tokko nama rakkoochuu adda tokko dhabdee hundi keenya iyyuu waggaa shortaa qaama inni shortaa baasii keessa sirriichiisa waan goonu hin qabnu dura barangaatiin jiru sinin jechuu turre barangaatiin jiru jennee sin sobuu turre amma waan sin sobu tokko hin qabnu baasii keessa sirriichiise baasii keessa hin gaafadhaa nuun jedhan OBN miidiyaa ummataa miti maaliif rakkoo keenya irraa dubbatte nuti Oromoo miti deegaa mangistii miti nuti akkamitti abada takka wahidam nas keessatti rakkoo tokko malee badii takka malee nama saabuun baane nama hatuun baane rakkoo tokko malee waggaa hamma kana kan hidhamuu jirru maal yaa ummata Oromoo sin nu maaf nun birbanne miidiyaa maaf nun birbanne maal goone nama maa takka hin goone amfaayyaa miira keessa galeetiin jedha waan hin jedhee dubbatu qabu yeroo darbellee ummanni liibirootti nu laaluus turtan galtan nu seetan isinillee nuti hin galle as wajirraa nuti ummatuma sani iyyinee namatti man dhabne lammii itti man dhabnaan dhiis amma immoo yoo dubbannee fala argine jennee ofirraa dubbachuu jirra yoo dhageessan qaama dhimma ilaalatu nu gaan isin jedha assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu maali loogiin warri riyaad warri baatii tokko galaa jira warri baatii lama jira galaa jira asitti warri waggaa tokko biyya sadii maaliif hin galle baay'inaan ummanni ka jiru mana hidhaa kana nama 30 ol top jira ambaatii nama gachileettee gadhiisu nama isaan galchee hin agarre as keessa hidhaa jira ummanni jechuudha kana waan ta'eef qaamni hin midhilaan waan kan akka furmaataan tamtamaan nu gootan ammaan doollee viidiyoo waraabnee jira viidiyoon keenya hujirra doolle rakkoo cimaa qabnaa hagara yoo dhumne biyya keenyatti galchaa nu fixa biyya keenyatti galuu barbaanne mana keenyatti galla maatii keenyatti galla waan as keenyatti urmii keenya dabarsinuuf hin qabnu hundi isaa kun tapha tokkichaan Itoophiyaa waan jedhamu as keessa jirti guutumaan guututti kana waan ta'eef rakkoo keenya kana odoo oolleen bulle gadi fageenyaan nu laala gadi fageenyaan fuudhi nuti mana nuti baatii saddeet keessa jira baatii Itoophiyaan tokkitti dhufee maqaan hunda'u rakkoo yoo ganne rakkoo keessan rakkoo ambaasiin keessan dalagaan jiru nuun jedhan maal ambaasii mootummaa maal as ka'eef ambaasaaddan leencoo baatii maal hojjeta kalammii isaatiif hin dhaabbanne kalammii ofii bira hin dhaabbanne maaliif biyya kana ta'an yoo ummataan hojjanne ajalanii galu wayya kanaafuu qaamni dhimmi ilaalu rakkoo keenya kana sabaa sablammoota keessa jira nu dubbisa ውድ ወገን የኢትዮጵያ ህዝቦች እንደምንተውና አመታችን ነው ተካተርን አመት ከሁለት ወር አመት ከአራት ወር ሆኖናል መጀመሪያ ላይ ተይዘን ጎንፋ ተያዝ ከርጅታን ከርጅ ሁለት ወር ከታሰርን በኋላ ወደ 20 ተበራላችሁ ብለው ወጡ 20 ወር በኋላ በቃ ያለ ገፈፋ ልብሳችን ንብረታችን ገፈፉ 20 ታሰር 22 ወር ከታሰርን በኋላ ተበራላችሁ ወደ ጊዳ ከመጣ በኋላ ያው አመት ከሁለት ወር ታሰርን ጊዳ ሪያል ላይ 5 ወር ታሰር ጊዳ ስለኛ የሚቆልን ሰው የለም በጭራችን አላወቅነው እምባሲ መጥቶ እንዳይጠይቀንም ለምን እምባሲ የለም እንደዚህ ለምን በዚህ
እየተሰቃየነ እያለ ስንት ወንድሞቻችን እያቆሙ እያየናቸው እየሞቱ ከዚህ እየተወጡ እየተየምብት የሚወሰዱበታና እና እባካችሁ ስለኛ የሚጮልል ሰው የለም እንዴ? መንግስት የለም? ባለስልጣን ሁላ ለራሱ ነው እንዴ? ለገንዘብ ብቻ ነው እንዴ ሰው የሚጨነቀው? ለህዝብ አይጨነቅም? የኢትዮጵያ ሰው ግን ለምንድን ነው ህዝቡ በቃ ለባለስልጣን ብቻ ነው እንዴ ሰላማዊ ሰልፍ እየወጣ የሚዘፍነው የሚሞት? እንዴት ነው እስር ቤት ያለው ሀገራችን ወጣ ነው ሰርተን እንቀየራለን ብለን ሳውዲ አረቢያ መተን መስጊድ እናሰራለን ቤተክርስቲያን እንሰራለን በህዝቡ ላብ ነው ያ ምስኪን ህዝብ ሀገርና ነው ለምንድን ነው እንደዚህ የምንሰቃየው? ኧረ እባካችሁ የህዝብ ያለ የወገን ያለ የመንግስት ያለ ድረሱልን። የዓለም መንግስት ምን ነው የሚተዋረ ህዝብ ያለ ሸራርጉልን እባካችሁ። በጣም እየተቸገርን እየተሰቃየን ያለ ነው። ምንም ስለኛ የሚጨነቅልን ምግብም 3-4 ተዘጋል። በቃ የናንተ ግንባሻችሁ ነው ችግሩ። እኛ ምን እናርጋችሁ? አስክሬን ስንጠይቅ ነው ችግሩ። ባዚዋን አልጋው ላይ መጣ ሆኖ ቤተሰቦቹ ጋር ሚስቱ ጋር እያወራ እናንተን ምንም አያስባችሁም ተባል። ተያ ስለኛ የሚጮህልን ማን ነው? አሬ መንግስት ያለ አሬ ህዝብ ያለ ድረሱልን እባካችሁ። ብዙ ወገኖች ብዙ ወንድሞቻችን እያበዱ ነቅለዋል። በቃ ያበደ ሁሉ አብዷል። አይምሮ ትክክል የሚሰራ የለም። አረ እባካችሁ ድረሱልን። አረ እባካችሁ ሀገራችን አፈቀድ ልጅ አለ ሚስት አለን። ልጅና ሚስት የታየው አመት ከ2 ወሮች እንዴት ነው የምታስቡት? አረ እባካችሁ ድረሱልን።